le tapo inga le tunu ia fa fongaia ili nei fa popongo tala mo lau tapo inga ili nei tula le oni mo mo tala tumua tua ia saina le spai fa ululo ni sila fa sala lawino fa mtalanga se se ta pa le malo se so sonia company fa va malo I fo tuanga I se ala no papa politano anga ino shore ta longa fa tuluida fa la tongo fa plenga le rolangi ia uzik ta penas fus anga mapaka ia fa fongaia fa lo telino tala mole nei tulamala tapo inga o tua ia le passa o steina ni sila ia le spai fa ululo ni sila ile pepelo ina ua la pata ia ele ofisa sili o le ofisa o fa matalanga fa le lulilo ia la matianga o ia le pui ngar fa tu pla ia le tosina me steina le pasika ila na tautalanga I Wellington de vaso ma vai sa fa dia ir fa tu no ao le tu o le pui ngani sila Director General Andrew Hampton o le taula inga mo tu le pasika I tamau a inga fa fitau le tau soringa tu la fono fa va malo o matala le fa tu to mo seina e seina I fe ngai ngo fu nga fa ta oto mani motu o ia fe ngai ngo le a mo ai so tanga mo tamau a inga ma pui nga e sa fa dia le paso seina Wellington e matua ile ai mo se fa vai o le fa mtlanga ma o tuai le fa sala la wino fa mtlanga a to say mata wai mo se wina le sa mala o mea umala va tiro iai o fao e au na sa malina e tau sanga ua mawai atu nei sa iai whenga inga sa sa ine Beijing I seina ma se numero mo te le Pasifika ma fa apopole nai New Zealand le atu nu a wai or fa alabra butonga atu nu e lima e so sani e fa so ina fa mtalanga fa lilo wai loi o mata e lima po le 5 ai le ai au fiai Peritania Amerika Kanata Australia ma New Zealand ta fa dia I Hampton I le vaso o mabae e manao ia staina e fa vai ni fa tau tavanga o le fausio ni fausanga te tele ile nei tulangi ma fa lau tele mai ela na tosina I moto le Pasifika e pe ona lama ti ai fa u la vea ma I se tulu fafo ma lama tianga e ai I fainga fast pai o le moto le cookie e ia I lava lana fainga malo e le sa o tongo so te inga mani sila ta o ngā tonu iai I le fitenda inga le te mai nei I le vao seina mani sila o le pare mi o le cookie Mark Brown sa malanga I seina ia February. Ma seina I se malia ngā to whata o tongo whainga paanga maritai o seina Premier League Kiang. O se whenga inga sa wha ali I ai le malo ni sila pe ona whai tio ai a winga I lele ai ni tananoanga ma se wha maoni ta si o mi ai le malanga Brown. O se professor long lango e wha mautu I au kilani wa I whalia e iai se au ngai por kalamisa o niuni ama e iai fesu ia inga o iai tūmanga nu a tamai kia onga e ulu whali le universite. Wa samina le universite mo se suenga este au kinani po le Auckland University of Technology, AUT. Ia le lua se lau ma leo no tamai kia onga, wa tu ua onga de wha mai aina leo por kalamita pena ua ilo ai o le uni prep. O le ao onga I lima vai aso e wha tosto ni ai tamai kia onga maori ma le Pasifika. Ma isi tamai te tuua o ngā maanga I atu I le universite. O le tai ulu lango Pasifika I le universite le AUT wha longo Jacob Matapos ta I longo le porokalame le Pacific Waves. I le tāua telelea o le tilo ia I le mata upu ilona ato atoanga. Ma ia tāwai, o se mea mata ina I le universite o le iai lea o se pasene maununga telo tamai e whainga anuenga. I le silia marta fulu le luas fulu I tula le vai asto maa onga. Ali e whalongo o se la ngona ato to e iai I le wholaunga o le ao oino te maiti manuia au tia ai to mai whapitoa o se mea ua lango I ele universite I te maiti. A e ave fo iai e le whapale nino le o langa ma le whainga ruenga whapale nino le ainga ma isti lava tautua whaanganu e tāua tele te maiti a onga. O se mea o tāua tele I le universite a patino le te walatu I le porkalamita pena I le mā lamlama I le mea mana na o I te mai kia o ngai anga iai I ala tō wholaunga te wā o onga. Whaalia e whaalongo o no le AUT o se Universite mo Avanoa o le whaafai le nai lea fo I lea o le mana malama mo te mai kia onga e manu iai su e whenga mo tomai a o ina. O whaasaleina leo I sala tupe I le tō luas pulu tangata sa stava vali lungo le ala tele na o ta vali e whewa e po le motorway I au kilani le teime o le te sa ta ia le ta I le loto o le Destiny Church, Brian Tamaki a November o le tustanga upae. O sui o se solo wilafi ma ta avale sa mafua ile umi o kiwi a ta avale I lungo le State Highway tasi. Au anga iatu le no fuanga le Auckland Domain I au kilani.
mo le latu sa vali te sa whaingoina o le Make New Zealand Great Again. Pādi ele ta i leo superintendent na ila Hassan, ta latu mai te wina i le to alua spuro tangata te sa vali lungo le motorway o whai lo whasalanga i latou. E tari tonu leo. O le ngai o inga le kulupu sa mafo se tulanga la matio sa ngale muya i latou la ia. Ia mai se foi ta vali sa whaonga ina le ala tele le teimina valea. Ta wha matu ina ia whaalinga tustusio sol tula fono ina i tangata te masala tupe lusa lau lima sfutala i sa vali le lungo le motorway. E sa whaalia le Destiny Church. E lato te le wha mavo po ina le ke te. E le aivo se lato i loa o ni whaalinga o tal tupe. Ta wha matu ina. Ai ora te mene to tolu istanga to sai se foi leo se vai ngo ala to se swenga. Ile te sa foi le te mer falinga le Pride Festival i Kilani. Ole sai senga mo mai ile lua so talo na sai se ile sto fa. E tawala mai fai tong fastanga inga yo inga tanga te. Sa foi la suma le limo February for tu se le tiara tu o Kilani sifo. Ile fai tonga tu se tambai sa fa to te se fa fine fa fia. E tu samari tōs futanga tai au fia mata maiti. Nā punia i la tō i tono se poto le whantusi. E le teimi sa rolofi e toi se kulupu o iloai o le Man Up. E iene sa o tanga ma le lotu o le Destiny Church. Ma malo a ai se tōm whainga e tau fia i lefa. Moe. Pādi a leo e tō valu tangata sa whato ai whai tionga i leo. O whai iei suenga. E au fia i ma le tō ono sa whai a lato mori mau. O le tō tōru o sa i tai e au fia sta malo e whastu wha. Te malo e lima, e malista malo e fasu fitu te sanga. Wa longa le malo ni usila i company fa va malo o mana na o i le lato so sani. Mo le faio se fai unga de fausio se la papalo na lua. Ai posi a wala ya lui lalo le pala tango e a ngai i le isi tu i North Shore i Kilani. Tala no ai le fōru tanga mo investment yo fausanga de tele. Na whaadi ai le minister fela wa inga Chris Bishop. Wa am te vava na wha leo e malo i le marketino le ngā ruenga. Ai po se ala lau papalo na lua, ai po se awala i lalo le palapala e fausia. Ta longo e bishop i le au fuuspono, o le tō telo i la tau e malanga ma ia tunu ua whai ai polo ke ti tele whape nei. Ai ua umi, e leo tō iai se ngā ruenga tele whape ua whai eni sila. Ma ia whaari ai, e mo o mia e le malo, ia so latu natu mani le sona sa latu wao ina mai polo ke ti tele whape nei. Ta lato fatino ina. Ia le fa mo o la for ina lo ngā tono le tu sanga fau. Ia le fa unga i se ala lau papalo na lua a poste tano e fausia. I fa mtalanga te si o company o te ponia po liquidation document. Mo se company te lua nei sa lato sa palaya me ai mo te mai tau ngai Gisborne. O failo ai le sidia male oro se la wafe ta laulo ai ta la fai tupe tongi fa la fonga. I le matanga luenga o tupe fa la fonga. Li putia ile le tole News Talk ZP. O le kampania le puku ora. Ta ona ina ato toa e rana ngā kuru. Ma Amy Ray ile ta ilimas pasene o whai ngā paanga. I se whaamtalanga le rominga le Herald i Gisborne. Ta la whari ai o le whai unga tu ina atu le kampani lalo le kampani sue tusi mo le whatau ina eso mea tō tino. E tau tongi ai kampani o ai tala whai. Ta matua i whai ngā tā tele. Ma e sa le i whai ngō whialawa. Ele te usanga te luai o le company sa sapalaia me ai lua pe lima te la a valselau i aso tai tasi mo te mai kia onga wa onga whaalo tui whale spulu. Ai pi tai, sa tolopu i lalo le wha onga ini te usanga nei. O le vaso nei sa li po tiai po le te punia o le isi company a le li Bell Group. Sa sapalaia po le se lau lua spulu ni mawhi o me ai mo te maiti ini a onga i au Kilani. Wa pasir fa inga malo Papua New Guinea le toe teu ngole la to fa vai walo ia o na mana ia le tunu o se tunu Kirisiano. Le fa unga sa fa ia ile vai so nei sa va ia ile mafuli o le langolongo ina o le toe teu ngole valskulu a o suyo le par minister Paulo te yoe ai to fa te fa o popo ia ine toe teu nga o le fa Kirisiano o le atilu tilo ia ile sini au tulo na limor fa vai. O le tusi pa ia, o le alo ia neo na veo se whailunga ba ia o le tunu wawao. O le ripa le mia ia James Marape, sa pisa tele i le langolango ina o le ato i teunga sa whailona whaamria ina ili unga o iei nei, o ia ta wai, lona whaafia si tele. Ma ia Amerika sa longa e President Donald Trump i le whailong tusi au au le whaalabra mtonga tunu o le NATO, ia Mark Rutte, o le pule ino Amerika o le moto Greenland,
o se me te tawai ina ia whaalele ia tiri ei pui ngā whaavao malo ma ua whaati tele nai nei lana whaato sina mo le whaoa e Amerika o le territory o le malo Denmark o le manatu Trump sa ia whaalia ia Ruta a o savu whai whaatasi te tono le official president o le Oval Office i le so pa ia whai ai o le atalano ia te e winga i le tūlanga ina usiringia tu sao ia Trump e leo whaili potis tūlanga e whaoa ia Amerika le motu a sa tali Trump i lona manatu o le a whaia o le whaoa e Amerika o Greenland sa avea matalano anga autua Trump pa i le taimi sa ia toe no whai ai le official le fuluspulo ia sorry o rana wha matalanga wa isi manatu ke tu wau e manao i le NATO e wai i lana tau mawhainga mo le whaoa o le motu o se manatu sa te ina maro si ai le pāle mi o Greenland o le a whaase ese ia mute e gedi e peona ia whaari ai lungo ri tūlau o le Facebook o lava le tala no i ai ta loknga o le tamari pusu sa mo kiwi lupe sori ai lau ri Joseph Parker o li ipo tene le whata o toina e fusu ia Alexander Usyk mo le champino lo langa le WBO ia po le World Boxing Organization o whatonu ina le whara tongo whai plenga le rolangi Usyk e fusu mo le pui o le champini whasanga ia Parker o lo tulanga mo mua i le luina o le champini au tū. Ta whaalia el presidente le WBO Gustavo Oliveira i lungo a wala so tainga lau tele. Walo ia nea no whatonu ina le whalabaru tonga i le whaamaro si o le tūla whono mo le fusu anga le wao Usyk na Parker. Ina ia ave se ai le tūlanga o le champini o le interim championship le olo umi e Parker. Wa ia tā ua foi o lea ngā ioinga o laina tutusai mā lātu wā inga. O le tūmau lea i le nā o le fia wha tūmau wina lea i le nā o le tasi lava le champini lo langi i an aupanga uma. O le na winga e tōru spruasa de tawai no atu iai wa au sia se mālienga i le wā Usyk ma Parker. Ia e po le wha tonu ina loa le whai o se ngā sistenga mo ni te wafonga ni tūpentele. O le wha tonu ngā le WBO o whai e le mai ai o ni nai tūla talu na whai e le whai unga Daniel Dubois. Olo ia umia le fuso le panga mafa le IBF. E leo mana o toi fata otu se la fuso anga ma Parker. Ma se wha moe fia fuso ia Usyk. E poa sa wha fose o na mai. E toi lua aso whaile la fuso anga ma Parker. Mo le champini olo ia umia le sulus fululu o le masi toruai o fia poa. Ua whaalau tele ina nei fulu pete lau laka pia le Chiefs. Sean tualau le Lei Stevenson. E wha pea o le le ilo ina o le mea o sao wha ia i le whasolonga o tamai piripiri e le All Black. O fai masao tele i ana whai unga, ma ana fuafuanga mo lona lumanai. O le whao whasolonga mo mua o le tamarasanga le Super Rugby Pasifika i le ta Aloy Stevenson. O na sa ta alo mo le kalapo le Kupota Spears, i le tamarasanga kalapo ia pani mo se whenga inga pupo. Ai e whari ai, o le ato e taliu i le kalapo e whamautu i Tokyo, e a mai ana na whenga inga mo le Chiefs. A whari ai Stevenson i tole ninga le Chiefs i le asona raf. O le tausanga turuaio se tausanga sa le isiafiai. O no se ave ai sa winati ia te ia ile me o stau pa iai. Ai le o mawhai ona fisosoani iai, ia pena te whaia fo ia swinga. O le mea lea, e au ona ia whaia le mea pito sili ona le lei mo ia malona inga. O le mea lea e au ai ona tilo i loma. O Stevenson e na o le tasi le ta alonga sa ta aloai mo le All Blacks. E na te le o tapunia mau le whai to o le tū leia le o sonava no e toi firfili ai, i le au le tausanga nei a pitai. O ia ta o foi, e leo le taimi a tola na tale ni lakapi o New Zealand. O le mea lea, e le tau wai na tilo i le rumanai. I le isi tamar sangari por o rangi o le ruafe mare rufo fitu o Stevenson, o le ama whai ona qualify a pe firfili a foi. Mo le manu sa moa pe a whai mana na oai, se mea o ava noa lea moia. Ai na te leo tēna foi, le liu le lakapi liki, lea sa toi tiki lava sa inia e le kalapo le Dolphins i le ruafe mare rufo tolu, ia mare tau sanga tawai le sa angiai tala whaave ai, o lo whaia talanoanga mo le Warriors a New Zealand. Ia mara tana moni o tamata over the Silly Forward wha avara soka Samoa, o manao e fisosoani e ulina i luma i le maruia, ia le whaalapu tonga soka le atunu. O whamuina Margaret Crichton, a whirwhiria lata mai nele tofinga. O Crichton te masaneona moe miti e toi fia taliu i Samoa mai Britania, mo le fisosoani ia tina ale si au ngā tupulanga ta alu soka, ale tunu, mga lulu e whatasai ma au whaitea mo le whaavaina leo se maro si anga tele, toe manuia mo le soka a Samoa. Ia, tala nao ne yaso. Tau si sia pe le file mu ma le anga le rei o le isi leisi, manuia le so ma le alatu, i le whai unga o le vai aso.